Happy Sabbath, brothers and sisters. Agasaga makoshi kole le jeka gwasme. Gwasme shukwaru ko serela ko bagan bana rodan benene nyok. Ka bana bejek. Ka bo korwani dial kon garela ko bana belinga shangwala ka kon go share today. So de jomne ya Happy Sabbath gosin dial tienten ka je America, meneje Africa. Meneje Australia wamen bu kwaru ko de kelo kon dial. Shene ka gwadal kon dial lel kaje. De kon ti gosin dial ko ne koran kun kada koropal. Dekoran bunga pal ko dekon kwarkos dekon take dekon kulo boss ka yede re wani dialon goro dekon share ke jen gwasa de jele mi marke de mar gotis no yeno mal ko pin ko koran goro ba pal atukon male shan pal gwara mo gon shumne ko sapram ko saiza ko jacob ale ke jen kwarkos meral godero wadi rong kai la kulus ko poin dai doro dial ba poin je ko balyang ne je wadin ko jen kosmissional kana pin shak Tine ka kai loy de saga mo godin shaka banyam du ko royni dial ba ko balat godin akala royni dial ba kaji ko boss ne godin yedo abaka ko ba boss ko royni nyan soda katene ke alga ne ramo royni tiling godin ko bi mo ke du kel mada post kada lok ko kon dial ne re jal godin ko gone kantaka chaga je thike shit gar ni yeshu kristo mala kwara no so kejen wasma Shay, welcome Indial. Jananda Mandun Sabit Bushul. Seven of the Most High God, Kirkotumnore, led Quarano Cosentanial, Mendinijan. Kajan was a medicon limco decon take a deal medecon a link. Mupang of Quarcos Kaja. And then after that, decon go over to Dialagorcon or decon share Kajan Guazma. So
Sabat da mara ganje mara dial kos dial to content lecto kwarni la kwarni Yesu Kritho to kon dial kos ni dial to consent kajen gwazama shukwara kos cha shol ko da kon menyur kel kada kon wani tin cherala ko da kon go kwen kajen gwazama da kon go gwe koroje mo koroje kwide wala roje go kwi shangshung no kos ke shangshung Jaɣoba ko ngai kono on kwara ko zandini jan mom lañ bom de dial mo ku ngwane dial ben kaje ka kwa kono non kantega kaje agadini Yesu Kritho jan kusdan man shagore Bible ka mashali Jaɣoba so kajen gwazama gan mare goro tega muton mu da kono gwitin so just ko shaji shol akwarni Yesu Kritho kano shaji kamroine ka pre Bible ka so tega duo misha Bible misha ga gor kaje ka duo misha ga gor kaje tega menda kono fulo gwireje ngai kono ko ne nekin Christian dial shikuru den dakpen kajen gwaza to konten tega Christian to pal ke Sunday ka Christian to pal ke Saturday tega Christian to pal re dorken ka Christian bo tishira rajak border ko dong da pal shinga chara border ko dong da pal wakot but just shinga jenno e jenna nga de jetu ko stere loide but teken mishakula lan kon ko ne shang shung kon gor kwar ko zo kon shinga shang shung ne ka shang shung no dong da ran shinga ja en shang shung no man agenda e kula nang rol ne ngai kon a Old Testament time so shiji Jews kenere kwala shole do organism da waro chaga kamno me chaga ba kamrar ka Egypt chukwar ko ka kamrar ke Moses ka chaga kamlo ko danwal chaga ba shol chaga kamwat ko kan wada ta kaba ka be tek je gradient kajen wazi to content cha kon kam Yesu Kritho so chiliom to be benre na sko tega ne de gwino michi Yesu Kritho chi jangat a changchung wada ti chigale gor then a changchung wada ti chigale rom then be kan tega be je kate ga tangna da lara ko ne ngan Yesu kara wada to mi ga pal a changa di Yesu Kritho then chupitede tela kan tega and then kate ga ne lara ko ne Yesu Kritho ga no wat kel be kamat kel and then be kan tega be kula je so angular Bible men da mada ko na ngajene right cost me beke no ngani je Jews and don't mistake me when I say this me la raja ko ne no ngani Jews janene Yesu Kritho me be ne kenyam be alalo de Jews men la de kelu me chalat ko chalatin chalanga chala jiddo jidwar jayko me cha ko lenga cha ko tok a che mission cha ko accomplish cha jaga te cha ko nyiro cha ko jogo ta kwa right ko me tin diala che ngi ka kwa kan kwa ga nong ji won mon dial kwa ga ngi ka rambo ko ngat biala ka should Jesus chelar ka mes you should gon ga gat ka ye ko zangare ro ka bong to ko ken chelar biala ka should Jesus it's all the same thing this different topic but kelongoro ko non kon jene Jarwai ko zama cajen non kon ko ne ba kante ga ba je ka Yesu Kritho kajen gwaza to kon tino ken dur dial de to wi mon tin shima kar Israel chwal ga ke gentile ke jor rame sha kwan ko roi ko be non jor men chila de long e wun mi shalu Paul me kwan ko da je kwan ko da ka one purpose ken to ko da ko ne jen take a long medin mitere loide mila dora le da ko loide ke lew mene she accomplish jene ko ji ne ji ko Yesu Kritho ko gal na ka je ka yena ka je ko gwaje je ko an ko se sha kam ke ko se sha kam gwano ne na ko gwano ne Abraham kete ko ngoti cha gwarthen mite karama bela ne ngota to ne te karama be ga yar so ram ron ka lya me cha Yesu Kritho shanna gwaye na ka Steve ne jene kon bud kenyam
and then mecha we ko na mene be didalong chawo kanga chawo boslo ko daw chawo boslo ko chaga jo gora warga kan wi diala ta baga jal ena wi mi chaga jagala te ga christian de ten baga kap ka baga yen ka baga nonge lumna le ti jaka ja me chu ko do gwe ti yeshu kraso per gwa wani nyangala ten and then cha Paul cho ja read and then chu Paul cho benala ramu lana right ko ka jana daga ne ja merawde o Paul jan cha gwar ko ngot ke standard to kon tin goma de lar politic PhD ka law so tai cha ngot ji juice cha galinga je so chu kwar gwe ko mu a wanga walle a wenga ko yishu kraso a gatkos a jaraman bu kwar ku the use of gwada ko bana non ka tai yo ko non wat kaje and then bana ku non ko ne na ba kante ga ba je ka yishu kraso a chima ngot korodin but now here is the problem Nathan one kana linko melat Paul kumune can right Paul kana understand completely we can no dong mi Paul lar ko yi stana kan ga ngot kan ga na ka yishu kraso now to ngot te tel but ye chu Paul balar kon ko da ko no ko ngot chigan ko talot to we no kelar na puj ko ne han kana ngach ko ne dom jaga kana ngaji ne dom jaga ke dilo jaga an me shi ngoda ko le nyoza but madmut ka kana yishu kraso ajan goro ba banda today me de be shat ka ye nyemar ka damar ko dong da ran ta leng mrong da ran law maduna motor ko do nyodi ko kon la wo mat kono ro gwakel ko bana rwaini bana katere bana ga dag bana ga share ko kantega na me edung ne dia chagamin talariye yeshu kristo wo benerun tele jaw mu billing itije iji 7 day adventist kanaga chaba matwo tele jaw yeshu mu billing ilare je ji presbyterian kanaga chaba matwo tele jaw mu billing ilare je ji catholic kanaga chaba matwo yeshu kristo chawa anba ko ba banang ne dial na roi gwar the will of god ten cha gware bible ka ramu kev ka goskin ramu guri yeshu kristo ni shang wargan shangna ramu kwen bible ka knowledge je kwaro ko da kame chawo ka ne return a ka ne bu kan ta ga jalar ka news show waro bas wal ngwan news show wal ngwan bas waro ko neme ejeron ngane ejeron ne ten ngaz yeshu kristo ko gor ngot kos ko ga ne dial tan bit bejbe je root ko kwiroi no kos abiga kan ta ga bikane je chawo ka ne guri yeshu kristo ngat ka ne puj chawo ka ne kam ngot kos downward Tegarin mu gomi chalar mu gore de shir go kon kel. Tegarin mu gomi chalar Paul. Chalar ki jirom shogo wal. Lara jene. Chawada mare. Min gor loide je along. Min la palä kus. Ejen ho de nɛɛkä kään. Hende larni o shikaro kam kus. Duundɛ o kenkɛ kam kus ka duop ŋäcä min sok. Ko kwishken duopin mush kus nas shuong keje. Kishu ka gor ni duop dien. Ken gor ni duop shungni kos. Ko Kritho ejen pe ŋutdä ko dene diaal tin teka ngas teka shung. So read me chalar a Paul ka kwinen tala jijus. Ka read me malat Paul ka jalade je because ken jijus ci Yeshu Kritho chaben. Yeshu Kritho e kule larwas dal ko de kwala kamka mele ken kula ngoda ken Yeshu kan neben. So chicken quick ko nene en sak dele sha kamga mele ken kula ngoda la lor. O nene a prophecy dung Yeshu Kritho mulot ko but dwer ken dial baka boy kejara mambaka bakam kantega. Meshi Yeshu Kritho mesha ben. So chicken Yeshu Kritho chicken a look.
Shugo ngot ko gor ka no tai tekɛ ka no wal ka tai pal kan ga je ka tai kep kan ngot ka je ka tai le kan lor ke na let ka je chicken goro ne ando bo mo bugo ngot tin ci dobe cha kula ngono kwano ko sko ne kan te ga man tare laga men bi kula Jaɣoba te Ciaŋ shungni rem ras dalen gwa men ku dwer ne dalo woj bi mon men kwala John and then shuken a lot ajel ku pola la lat gwa ko ken chicken duobo nda ko mo ga shung chicken a lot and then chugo mo ni ro do mo do dien chugo goro bu ga ngot kap ka no ngot down well but chicken yi shukara su chicken a lot kenamo a one problem mila shaitan ale mila right now kachalet kanete kon kan ji juice ci kwar ko kam locus down well ban me shirem ci gwada ta beben ko ba yi shukar su ba farjat ko ba kula kam kantega shukarim chukana lok chugo kam ngot korodin ko ngai ko na bible chalar ko ne kan rem sag ne kan rem det talaga long ko da kan duranda kan wo but kam ga jene kam ga dobo mo ne ko ba kula practice me be reminded ko te ga gwas ma bebene me barwas delun gwan tare la ko bidwer ne dal be ko wo bu gwada beben so me shi gwaza me mecha ben you gonna reject it so ci jijus chugo ngot to kana kap then ci you can ye shukara so mun kula la ta gandorar ci kana lo so ci no mun ta bto go nyoka ko ne kwala shol christian ne ci kon rem ros del kosen go ay ta nga ko kwine ne dial ko be dwer ne dial be wo cha accept the christian ne dial ci kan ye shukara so ngas but ci rek bto ko ne cha ngot and then charge a look and this is the device of Satan ko shaitan la na kwa jogo tok jana bari yo baro kulu be have the be kulu banang and then banang kulu dot ka have the bangai no tina ka everything but katan chere alaka ka je chere alaka ko en point je no what kane yeshu kristo kan daraw kel be rom ko be je no kante and then manage maro ko tema na rai bible ka tan chalat ka je so mu kon go nyam kajen gwas chalat ka je philippi shoga jog bas bangwan kaji Philippi choga dog bas bangon gwa men chalare de choko de terede han sala hashon merala mi jaga kelus ngodne kadundo be kangas ke kreso jen Ciaŋ shungni minba kakos kangas so ci ji Philippi gwa men chebelei e George ci ji Philippi choga dog bas bangon ci pola lar je gwa men ko tumude chalar kon ko teletere tele Ciaŋ shungni mirel kona mide kona je ka tan kep kon ngot ka je but any Ciaŋ shungni men baka nga men baka Yesu Kristo Ciaŋ shungni men baka nga men baka Yesu Kristo jen Ciaŋ shungni men baka kos so now let me try to break down something here ran Ciaŋ shungni du jira man kwala shole human being chiga mati kana Ciaŋ shungni du ko baji shole jira man Ciaŋ shungni a jira man gwan shungni be ko chiro do riketen jekte chukwaro ko do loga ka woni ne titi chuko guru ken kan wadan wel be ken ko le jogo chuga dwer ten ga shon ko mi chin wodu ko le jogo chu kut goyni chuga pal mi chin wodu ko le joko ne churo do tak kut pen ba mi chin wodu ko le joko ne shishot ko cho shol ba mi chin wodu ko le joko ne long na shang longa and then chin wodu ko le joko shura nak chu kul chu dom aloy ti chidit ke dum ramu den chura go nge shak kan te diala to mu ko walat and then bi joy nyam na ko rama mo tele problem kran ko ten jeg diala ko la guj wi mon tele problem ko chi go gor ba ji guj on nak e jin gon chumne jala kula ne re community ka ram shin ke guro ka ngor la wara mo ne ran ko tele mi tagaje ba chelo no tele duer ko ran nyam ko chi do de chapot completely okay
En Ciaŋ shungni no mane bejukulu nong bejukulu bele Yeshu Kritho. Bi Yeshu Kritho bejukulu bonok katan chelar ko nene munogya guru ngotka ka John chogowal ngwan bas wal badak. Numone ajen Ciaŋ shungni mo gweke ana kajen Ciaŋ shungni mo bajukulu accept kaje Yeshu Kritho ko chiro do woke tijek chiro do woke kor shaitan tibin kor. Okay? Numane Ciaŋ shungni min jegrana ka dog ngutka. In Ciaŋ shungni mun do jukulu jako nene bishum nyam kot ko nene bijin rami kor ko accept. Ciaŋ shungni min take Yeshu Kritho. Ciaŋ shungni Yeshu Kritho chabaka modati Ciaŋ shungni Yeshu Kritho beka nga beka kos kata koso min beka ja poingwan. Kathuglung nene jaga jaka the nature of divinity of God min kula jaka gwan. So now michiro kula woy kamen jia ko guru ngot bi Yeshu jukulu bakap be jukulu bukum Ciaŋ shungni de men jaga kata ko da gwan. Ajen kwala lar kon gwa man ka Philippi chogo dog bas bangon. Miche jukulu kum waje chibulu join it tere chibulu join it lade but bu join him into ka pon Yeshu Kritho. Ajen kwala describe ka Zechariah chogo doko Ciaŋ shungni dan chere ko chere ga tamale ko nderen kula palata la ja pali ka bulo tiniyo biba laga nyok bulo tiniyo ka biba pal binyo ga laka bulo tin so and balang mila within ga bilak langu de tethin but Yeshu Kritho ko tele dur mita point now mi che bi de no ma chekulo ba kam chekulo ba la point bukulu joja la ram kan me durejen wi mone me ko win mon ko jisha and then bu kwaro kos be juku accept ko kan ye neta la nɛɛkä ejen duobun ko kon le joko ne ngot kene Yeshu Kritho chika dama daga bute ga kante ga mabijek ko mi ngot wi ko wit and then bi shinga ram gon dure ko bu dom bu kwal bina gonge shak bu kud goyne pal bina nak kante diaal tono ejinu wi bin ga Yeshu Kritho then chi Jesus chi be accepted ko kene men gor gwana Ciaŋ gor gwana the character of God can you practice in your life and then go moyo bukulu tere and then bu problem bu thuɔ chana mero go nya so mu ko ne nyok kamen chala nyok gwame temi chalar nyok tekɛ to go be explain akan kono ka baz didian take Ciaŋ shungnu kos and then take a mosh banko these two are karaoke Ciaŋ shungnu kos men chokul kam gade mun ku kono le jaga gade bu kono jeg a chikon lu ko dan wal chikon kon yo be ken kon kulu draw ka Ciaŋ ko bi Jesus kon kulu ben accepted ko chikon no ko rande and then bi Jesus kon kulu no kos mala gwan and then bu gwan kon kulu accept ko kon ne gade this is one thing now tega mi chala re nyok gwamene mishale mosh banko ski mishal ke ngu shal ke je grace kutung nore chana mi chala ke kwide chana emeling ka je koron zaraw de shoka wara bas bangwan chawde ka dunda o shwe jogi Paul just 1 second just a little bit let me bring up something just to read it up properly chawde gwame chawka dunda o shwe jogi posda ronga keji ko bomda shala gwa rei koshadu kai no ba ino bara liak ka tesloaj ka kwi koshada ko da bom kreso Ciaŋ reida ka kwisha mo
Hentes lɔcdä mi kwasha ka kwes ka kalada long ka shanda ka shanga ajak kenerik ka kwi Kritho ko mi kwasha hen babom. So mu ikone amishala dum na mene ka kwinga ka min chakula lat ka kwiko nene te ka mishala kwash loikos. So Paul chalat kono gwagwame ko kwarkus mangore. Chawa kwarkus mangore chawa gwadin chirokula lela la chital bom. A chukula kwash and then bom na bukulu joy redu. Katan chi bom ni chalo joy redu yo Paul kula laro chang chukula kwash along abakula ba chuj ki abala la ne Kuoth ka. Chawa buku tes na lɔcdä long ko jen gwaza mangaja ko tungore jen gwaza bom da bako bentin. Now this is the reason min kwanala joko ko nene palä ka thek min ko bu bom fanya me mu kon ngwane dial ko kon lalat keje bakula jien ko min ta karan jene pointu mu bumme ran ku bumge jigoro lati ga bom meni sharu la ngwa ga lada kelya sharu la ngwa ga lada ka bom point a meni sing jinu wi pal sha pal lawo ne pel ye gro pin ko ngulo ju kweda ga bom di long but go the chukulu pal ka tag mini e chi bom fanya me chu tok aku koni ye ku e chi pointu ku telong ala kulani sharu na bu kwaro ko bi ye do kula ben beju ko ben empower libdu mun kula lani jen gane sharu na bu kwaro ko be kula bu moy ko bom bu ngwane dial ten gor ba ko kula practice ba ko kula langam ko eno mon shirana jik ko ne te ga mu gwa mi shilat ka shi jik ko ne te ga bom ikyo don te ga mi shi yorpin ga kwide na mon jigi ko ne te kwaro ko za kamji la mush bang mu tele mu ko ga kwide kam je jibas ko ne ramen shi ko gi e yi shukar so chi lu ko kwidu jira mu la mu gondwere ngai ko na gwa chalar kon ga je Ephesus ngai ko na gwa chalar kon ga je Ephesus shugaro bas badak ko ga postbankos chaya kan ka ngas kameme shielat yene a mushkos shielot lenukun a selram midero lya so an kantega mo kwala kam kon ko chikon ngot kos dawal chikon ga captain ku kon le woy ka dwer chikon kon no ga Yeshu Kritho chi Yeshu Kritho chikon kul no gwan and then chikon kul kam tegen dora tawon tegen dora je kon ko kos chikon je ko tega mi chikon le ka kwide je kon bes ko chikon declare rodan ko chine shitan chine gor gwadi chiro kul declare shilarishan shitan chine gor ejen gwada mo bu kul ben beju kul be kam mush ka kwine ne tin charalaka ka kwine ne tin guri Yeshu Kritho ejen kwala sholo grace kajen kwala sholo posba a pos mi chukun kam ne je ko bitek kaje gan mare kan nye mare winmon me lena lerna winmon ke leutal ramala shaitan winmon ke leu tan chu kwara ku taran shakaje from the beginning ran innocent ejen kwala lat kon menen tan ku kola tagaje gwa me shi dwer me ben talar kon menen tan mi kon tatin gwa mene ran ngode innocent sharo kara tala midi man lat karwar but kula to come ye kos kan ye shaitan ko ter kan sharo ko anga buware de ko bataran bejukulo control gwa ci ye kos kula ben andara momo bejukulo control ko balana to go gwa ci nonno bi ye shaitan babare shargo bejukulo control ko balana tijja ejen kwala lar kon tin ka jigala shakoro ye kos kan shangren tawa ter kan ko tumude
ko jinra momo chibla men gore, but one of them has to control you. One of them has to control you. But jinni mar mga jija ko ne shi ye Kuoth. Dong sigre loaju. Ko daji benyosten dialten goten di jala kete nongni rala ko kwikos. Why unle li jidu pe lep shaitan ko goro buwang no beji met ko dong di ulane tiche. Michi Yeshu Kritho cha liae de gagrar gaje ne dial la kara dem. She wuj Ashilia monachi you when Moncha Gabella Nega no more men begin nak own and she decided yourself ko Betijak Bagolat. I won't let Gorko and a bully one. Kachi Yeshu Kritho cha shawl, Kachi Kamush can attack about Methela. Methela Komu European. Men joke jibas joke nijing and Yeshu Kritho. Joke Nijibasko going what was down. Joke Nijibasko Quen by Bulloka Gurut and Chala. Simple as that. You know? Joke Nijibasko Michi Yuan Palä. Me take a mugwaji take a mishi shoot palä. Take quarters and come now bomb kello baji joke bajukul guide common blood janajana. These are the simple steps. But men don't nako bana kairar oh well chu guri Yeshu Kritho below lay joke. Lay ye music ni dial and torjodu. Lay ye moon dial and gujit ten mountain 10 gorka wimon. And then buwang lu yo gwa kulu waliji. She drop she buy already she share gaga. Ngay corner, ni changa dwarf shall get dwarf shum. Mitch wang machine and she wajale. Kada kwanyi chicken was straight lara jig she share already. Ajan tata ko kon ke Yeshu Kritho. Mitch bilang wang the point Yeshu Kritho but we need dwarf a jalgade. By the time she lay cool will do you wang the dwarf she and she share already. And then will be young dwarf and your joke quarter shoulder go. Chawet and Ramada Purgale jogged. Mugor kono bana kwaro kos bana je gor kwaro kos onene bana je tere bana je thiech ka bana gor ne je ka bana widan bana je yak kanyi ngwa dial tente ko ten charala ko onene tente wimon ko onene sha gor ko deken kon met chana go to men chana je mergo je gen so chala ne gwa mene chawadi ka jirom shogo bakel abas wal ngwan ka jirom shogo bakel bas wal ngwan chawo ko bidwer selwang keye ko shiaterei ŋutdä tayerei puza bang kos. Now, this is the bigger problem. Malanating one a jako and bekanwa and ŋutdä mo jatalwat completely. Okay? A jalanating one a jako ba win and ŋutdä mo in one jatalwat and have kutanana re puza bang kos. Think about it this way. Paul Chelar Konogwa ko and point in ŋutdä me. Kolono shamija. Chawa shede. Chawa tell mide Canada mangako do mi jaga. Canada mangajo ne dilo jaga unless you want okula larkon. Larkon boko John and yam ko tungune. Chawa and point again dwer a tol muni. So which more the mamu the larka jet take a dwer metatin. Then manekan modern qualatul, then cook quarkus call the jogan and a shogatul. Which mean more content. Miller quarkus a conco and Kumo kos chaben reidan. Tell Kumo dame operate tell them what to think. Nay con another constitution win it to continent. Yenade to Africa, yenade to Australia, yenade to USA. Can we Europe dial? We dial while solid can Kuma tell Kuma madame operate tell a kenkɛ president ke prime minister. Tell Kuma dame operate tell a constitution ke the laws of the land. So I can put on a land called and Kuma kos Mr. Bereidan. Chakon jagram kula la kwara e Yeshu Kritho. And kuma mo kos Mr. Bereidan chakon kam what keten yan ka jagatin kula lu kos downwell. So kara what mithela ka jitel kuma kos mi wireide. Kasa kan le shang jine ne tela ka jikan what kan kara what tene.
the qualification and they will categorize ko dit re kuma ko project against it ko buwa kamu tolo ngot bi shenga shangan she gor ko ne telo ngot yop karaman chala re bible ko man chal ke ram tel ngot ani shaitan karwan so ajen kwala kon gwama ko tunguri eno tunguri lad ke jakon ga jakon ne chikon te pin mutka but to correct pusa bankos o tai cha god jujus chaga lafin ko ne let kan sacrifice ne ko ba ko dim ko ne ka ne to gurkos ka ba mot ken ba dur ken palaga that time cha lar kon ko time tan kwa mot ta kwa na la palaga ga at this moment ta na palaga ga the sacrifice ne ta lat ke chiga ta lat ga jujus palka na ka ko chikante ga men jidit chben me kwala lat ala tieb no wal anta ci gwada ci ko shop ko ne yishu kristo malarwas delkos cheben ko jen yishu mo ajen bi dur ko buga lago kanyen bi kam kantega talar kon ko ci gwas ben ko ba kwarkos ba ja pal ke ye kan so that is kamu ka Luke ka Matthew ka John mi jin wi ka John chogo wan di jektin talar kon mero yishu kristo kan Sheikh Samaria talar ci gwas ben ko Bumutede ba kwarkus ba ja pal ka yekan sok tai pal ka kwarkus ka yekan sok now bi nyur ga shodi Yesu Kristo bi nyur duelu bi nyur tar jadu bi nyur gwati tine bi kwarkus bi ja pal ka shod Jesus bi ye kwarkus bi ja loy mun lo dine ja ka loy de kelo lo dine ja la toko bi kwarkus bi ja pal now kala do dine ndako na ngajane ka jirom show welkel bas bakel ci kon taga tok calare ne gwama so kamu kwanya mi kwanya ka posbang shaka kwany galatkin kamu kwanya ka posbang shaka kwany ka kwi latkin shaka kwany ka kwi latkin ko mi latkin shi posbang kos dela ngot ala posbang talar kon ko ne kwara kos tana kwany ka kwi latkin ko mu kwanya na ka kwi latkin dana posbang amona min jakula kamna ka yi shukuraso ta dala ngot ala posbang but kan latin kula lat da kaniji latin ladi da kaniji ka bon shaitan ko ba da ne tala ne Yesu Kristo kane tala ne Lucifer bangai latin lat konga kam kan kono ne ba da dan ba ngach ko kane tala ne Yesu Kristo kane tala ne shaitan and then you go kwargulo ben kane tala ne Yesu Kristo ba ko kula kamu ba ko kula kam posbang and charalaka kan tega man charalaka kwidit. In another word, Yesu Kristo mebe be ko nene be sige cha gak ka kwidora Adam be betol ajene ko lar ko cha buto me perano nene de ben cha price cha pay completely but now ashima na makorade ki Yesu Kristo cha rol nel ka cha shongla high priest rem de mechi cha luwi jadan ger ka kwide now cha nang rol nel ko mene ka ne dalala karadem tabi duer bi ka durabo chawo bre momo baga cover kandia bi Yesu Kristo jog please forgive me pale duer kaka and then bi Yesu Kristo bagwan jog ramame ejene chawlu ko kwide ta duer ka chagala jor man yeklis ba should ba gwar pinyi jak this is now time to continta to kore logota logana but jiramamo mi jini tire lo ko kalle deneten goro ga loydu shi gorko nene bro were jang shi gorko bijine serious ke shang koda man chakame shi gorko nene bro la quick completely la we lo ko today
tomorrow ba yunen ke nyingwa midi laranwa mojoro beni laranwa ani shankel wilo ko ke jalaro kula moji ge bimu gwa ba ko we china da lo ko kaname jira mamati ge dot ke shi kwaro ko cha jagni mar ke da mar ko be jugul kam logama ko real dukkuka si ke shalo aymo agak tomorrow si ko shalo aymo agak tomorrow ne tungwan be ko we American Christian e jen ku jizlalar ko te ge ne tungwan bi jalar ko ne me le na wolo ko kacha na cha pal go kwina chen ne dishan cha ga lo ko shodu kan wodo bu kwar ni yishu kristo yi jogo ne woiro do gagada tella manga jaga kwido ko jira mala dwer odi o chi loy ni shan ko so do kallat kan yishu kristo kan shan gor ko betare loydo chi miska to shaitan kachi mas clear yishu kristo and then chi kwar ko sta jago jinan clean ajen gwa gor kwar ko zakoda ko dari tin kan dupto to tiji golon ko da kon so chalan kon gome ka jirom chugo dij bas badak chawa kachukus kon nyose nogde ko memode alaji dueri shu yeshu lu ka kwidan so this one a very big a bas mroja long katen dial talat kon kan ngi kon ko te ga mu gwamada kon lat ka kwi kwarafus chawa yeshu kristo gwabe ngod adam gana karga dial ngod ka jiduere ko cha adam cha metrar cha chu kwarafus cha gada choje Jaɣoba bulugu kwidan angod kon jiduere kan ko kon gorko ka jiwen monde algo ko rid ba gada kula jak no cha gada jak ajene cha kula wo chu boy berewa ka chu boy pere mos ka chu mus de bay ka chu ko nong mus ko let ken jak so Muse kwal describe Ciaŋ jeng ni wen mon so chalar kon ko yishu kristo meta jangoda ne dal ka jina jidwer ku chu kut chu no ga kon a chu tere chu gada ni yishu kristo je jakora mo jang ga te bilu betek safa now jira malaran kozo min gor kwar ko do blad jane tan shinga jira community ga the first implication mite garam shaga arama mo guji e gonter chulim no rama mo bia kon reconcile chulim no rama mo bia kam nun kon lat angwado mo bi kula lar male angwado mo dong di kula lat katigo angwado mo di kula di kula shin free ga jano chao ko bi nyut ko jiran pos ramen shaga ramen tin neter ramen guji ko ramen min cheyilet katijek chao ajaramen kono goro di kon la nije katigo ajaramen di kon lar male ajaramen di kon lat katigo ajaramen di pal ga kwide by the time we reconcile run we take go te chukula lat rate jengne tete baga kula lat and then ba kwero kut ba goy da kula point ke shodu ko ba ngai ko ramame che true character of kus che nyodreide ti Ciaŋ yishu kristo terede this is exactly what God wants ka jene nyos ke jak jene kwala nyos kon ko Ciaŋ mishi yishu kristo miche benongot kon ga kon jidwere a chukus kon no go mogoro da kon tere do kon ga nyos ne dial tingwe kon go kon ji ke jitera apostle kwarni yishu kristo to kon dial ke ji hebrew a shogun wan bas wal bakel chelare kaino kwanaro tiek nyam kos gwas puza ko dena kwash loaj kana posbang jek ka gwas engor na lo chalar kon ko men taktinata o broding ye ko but nyam kwarno korokos bu posbang tin diala charela ka kwidu jira mangazi yishu kristo chawa baga kamje ka baga relaga can be your relationship do bagwa na kwarni yishu kristo chaw ka jen gwaza mo bu kwarkus bejis equip bejira laka beji pick yu dial kana me dial de ter kor
cha gwa ku rekulo ben ko kwika wonene ci Ciaŋ ring ni ben agor lok cha lok du betyak long ajen kwala lat kon but mi jini nene kulu Ciaŋ nene ro ko kwar kos ledeni nyingu dial gor loy duke gwa de chere du chaw ben kulu wene ne bu wiye itiju ko du bere loga la kwar ko la be ko koy loy de pan baden bene da ben gaje cha be ka ben ta non cha be ka ben ram chiro tie ko kwar Yesu Kritho non la jallo ga bas ko jiram tede jiram gor lo ko korano ko ste ga koy loy te ga koy loy ka ne dial te tol show de wi mon kelo en ram se go ko ram mon gor lo la jallo ga but shitan chawo be ko bana banak chawo be ko mainat chawo be ko bana balat kitiche so kamu go kono ke jen ta talat ke je amuda den melele le bi mar me chiro rala ka je amuda den me le bi me chiro rala ka je ngai kono gwame kare den jok mende kono kula mat ka jirom shogo dok bas jandara o ka jandara wudon won riede da kono go roine kon gwame chawade chawo ka sel rammi ba mosh shon kalad nguda chukwaro kos chajala tela ramba ba mosh shon kalad nguda ko rey nguda ba ngai ni dwersen ba Ciaŋ shungne kangas katame shidwa kos in mosharan shon kel ga je joy ashimo amut ashang ni me shimut kana go nen ken lat ka kwire jen Ciaŋ shungne kos min baka ngas ke Yesu Kritho ka kwine ni dial tin ngas ko saladak chiken dial dwer ka penke eshek ka goy ponyakos shaka mosh shwong ka pos bang alamush bang ka lwel dweri ke Kritho Yesu so cha baladiken dial ko on pos bang kos ka Ciaŋ shungno kos ka dwer chaga balat kon gwamene chaga ban summarize ka jen verse to content men kwa jala lare gwame nos kene jeji ko nene win mon kello talarama ba ken iko chamot kos chaga kap kandawan ban men kam wani ngot ka jaman kwa lalar ko nene ngot del ka keke ko kwira mala gwan dwere o ken ngot to be ken kulu jogo nene ne me dwer ne mene e shwong ne me dwer ne me shwong bi dwer bi kulu ngaje jene bi shwong bi kulu ngake je bi kulu jien ka dwer bilare chana goro bananak bilare chana goro bodom bilare goro chana goro bakul bi jien bro go ka kan diala de bilare de lokut mi chukulu jien tini yo bi Yesu be jukulu ba kap daga jiyo ko shi Yesu Kritho ci kula ranga da Yesu Kritho now bi Yesu Kritho be juku ba kap be juku ro nge bi de mala Ciaŋ shunu men jen gokos and then na bi Jesus kulu no nyam gwan na bu gwan kulu okay mushti tare alaga kuine no ku gada continue kan taga min dora this is the way men rom ngot kene Yesu Kritho gaje ko bi kan taga min dorar bi kulu jek ala pos bang men baka kwari Yesu Kritho men shaka magwan Tora vejen goro be share ko kon de limni ji nyimar ke damar kon dial to kore jal tala ramada malar kon gwanen ganga ramata wijja ramata pen ramata wi taraya ramata dol joine ramilin wishar ramata ga konishang kene dial to gan dial jala kula ne mi chiralu ejen pulu kelo mo wana pointin ramu koinga banga ramu koinga ga sandukan dial mi jini ga go chirel ga sham tala ga and pos bang pos ju kwaro ku zonguno bo today tele dagaran kwaro kus gore neman tare shargudu kwaro kus gore neman tare loid kwaro kus gore neman katan kabi roine ka gaje ku guri roine Yesu Kritho this is exactly what God wants
And this is jan duwa ba kan tekɛ ba jekɛ. Chu ngas de chu lat karan lanne na to Yesu Kritho ka lingnitin tarai Bible la mite ga mishi kwaro ko dalare gurie ka loy de kelo ka sharu kelo ka linne ka peglo ngadu kelo. Jan gwaza mo kwaro ko bete kel ga yendial ka be boss happy sabbath ka ne dial ta ka Africa ne dial ta ka America ka be atakel bu kwaro ko bete kel bono ka ne dial ta ka Australia. Happy sabbath bu kwaro ko te kel ga shana pa. Kwaro mo shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob ale ko jin kwaro ko smiral go do godin rong ga la ko los ko point re do dial tine ga kwai lo ay godin metal pek ruai dial sa ga share godin ko be ko boss ka bi yedo ko boss godin ka be ga len re la no ay re lo ne ko dial be ka len wi mo na me ka le godin be kala ma kane be kamra ma daga kaje ka be ne re ke nyin ken to ko ken ngot ko kwi kana taga moy ne ga long kala share ko godin ko ba ka ruai ne ko ngash katen dial sa ga ngash godin ten ti nyom ne ga kwai lo ay lep tu ko godin ko ba ko kalat asal dual ko ka maga ne godin ko ba ne non kanta be de kel ne dial ba ka lingu mon ko ba ko moy ko bombo no ko bom longadu ramen yon godin ko da jella daga godin buma le bongo dial rintet ko dial bum shogo dial wo dior ko dial ten dial mi ne godin wosh ko ba kwal fain ko pal ko de ne roino ko de ne galat chaga jiti godin ga de dial ga shul gar ni Yesu Kritho mala kwara inono. So ka jan gwa na mada mara ke nyamare a dejilim and gwa za tisen michi video michi jijak dejilim ko di subscribe to this YouTube channel a ka di message ma di share bo ko da kan da gan mano kon to ko ken te da kan to kan kon join de kon de ken galel michi gwe down at the bottom of the screen Chagor, service of the Most High God, Michi, Wokajan YouTube, the link of this video, Michi, click, and then go subscribe, be wajithin, and then any video which I post, a chunk kalajithin, be wajaga yola notification, kachu bell and chuja peru, menchalel sharaga lut, twanya, be jithin. So, Bejukwala know all notification in dial, the new jitega, new message, Michi Ben, Kuirwine was the cookon will share. Bukwarukos be a post in dial, Relanukun dial, Nimar Shuro the Lur, to contact in the job. Nina taken in the job, Kogoro bomb radian, shoot Kwarani Yeshu so.